Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, Alhamdulillah, we have the opportunity today for me to help you to fully understand and help you to prepare for your group assignment. Yeah. So, this week is our 12th week. So, congratulations to all of you. First, of course, because you have done with all the individual assignments which you have submitted already since week 9 until 11. Yeah, so that's a very good achievement already to all of you. Then the next one is this week is for our preparation to prepare ourselves, yeah, for the group assignment. So this week is the learning week for your group assignment. And then if you have listened to this video and you want to start with your group assignment, of course you can do it. Yeah, but the submission is end of week 14. Yeah, so the space has already been provided, yeah, for you on goals. So make sure you start to plan well, yeah, for your group assignment, because it's going to take sometimes as well, yeah, for you to complete this assignment. And so it means basically you have like this week, next week, and also week 14, yeah, for you to prepare and submit your group assignment. Okay, so we will review together. Yeah, what we're going to do today is we will review together what the assignment is, especially for those who might forget, yeah, what is the assignment is about, and also the requirement. Yeah, second, I have some slides that I will explain, yeah, to you what exactly is in-depth reporting. Yeah, and the third one is I have the real example, yeah, of an in-depth reporting that matches the requirement of our assignment, so that you can refer to that, yeah, as your guideline. So I think this session is really important, for you to watch specifically back to back lah, maksudnya one to from the beginning until the end, so that you will be guided, fully guided for your group assignment. Okay, and also besides that, I have also prepared a more detailed slides, yeah, which I have informed you in our group previously. That one is under the topic in-depth reporting. Yeah, which if you go to your goals and then you refer to what I have uploaded, for in-depth reporting, you will find two slides. So the first slide is the older slides, yeah, which is lesser, yeah, older to lesser number of slides, and for your final exams you can refer to that. Yeah, but for the longer slides, ada 100 lebih, yeah, that is for you to read, for you to know, and to help you, yeah, with your preparation for your group assignment. Okay, so yang panjang ni tidak akan ditanya, all the additional points, ya, tidak akan ditanya dalam final exam. Ya, that is to help you. The basic of in-depth reporting itu saja yang kita tanya for the final exams. So the longer slides tu, you read it to help you understand what in-depth reporting is. Basically to guide you for your assignment. Yeah, so be clear with that. Okay, so the first one for this one, ya, kita akan pergi kepada let's review together, ya, kita punya assignment, because I'm scared that you forget what the assignment is all about already. Yes, so boleh dapatkan maklumat ni juga dalam goals, but I will share as well, ya, with you now, ya, so you can follow me, ya. Okay, saya share screen side. Okay, so if you go to goals, you will find this document, yeah, where the title is formal assignment lah. It combines both, kita punya assignment yang you have already done with that, the individual assignment, and also our group assignment. So in this document, you will find kita punya first assignment dulu lah, explaining what it is, where you have done, okay with that, don't worry with that. So sekarang we will focus on the assignment 2, which is the group assignment. Okay, for your group assignment, I have written here is 30%, but it's actually 20%. We have checked back with the record. So basically, we have to follow the old record, of this course. We have actually adjusted this course actually to 70-30.
70-30 ya. Maknanya 70 persen assignment, mark assignment dengan apa kuis semua, and then 30% is final ya. But actually this course need to be 60-40. Final exam is 40%. So group assignment ni it becomes 20%. Ya, so 30 adalah individual assignment you all, 10 adalah quiz kita nanti. So tu 3-4 ya, 40%. So this one will be 20% ya. There are some courses juga yang kena follow the old version ya. Several journalism courses. So it includes these courses ya. So I inform that so that you understand lah, nanti bila kita keluar kita punya um, apa tu carry marks ya, you will understand why this assignment, this grouping is 20 ya, not 30%. So what you can do now, let's go straight to this supaya you all nampak seterusnya. Jangan lambat-lambat sangat mula ya. This assignment dia banyak kerja sikit, bukan apa, because you need to work with people, especially your new sources. Nak buat appointment lah apalah kan, it will take time on that ya. Menulis dengan semak tu sometimes it's not as long as when you need to for the preparation news gathering process itself ya. Okay. Sekarang ask yourself, do you have your group members already ya? So you have to make sure you ada group dulu 8 hingga 10 orang. Okay, so submission satu saja kerjanya. Ya, bukan, kan ada yang tanya saya soalan pelik-pelik ya. Satu member satu in-depth reporting ke tak ya. This is group assignment ya. Kadang soalan juga pun pelik-pelik. Okay. So each group must produce one in-depth reporting news story on a topic of your choice, but the topic must be related to USIM. Maknanya you all akan bekerja dalam USIM sahaja, not even nilai. USIM sahaja ya. So kita nak training sahaja, at least you have the experience tulis in-depth reporting. Kita tak paksa untuk, kita tak mau susah lah untuk you all, sebab you all kalau nak deal dengan orang luar lagi susah ya. So kita janji dapat belajar in-depth reporting tu macam mana dan dapat merasakan in-depth reporting tu macam mana ya. Okay, requirement 15 ke 20 paragraf saja. I think if sincerely my advice, you go for 19 atau 20. Sebab 15 ni macam sikit sangat. Sebab you have 4 news sources, requirement kita 4 news sources. Jadi if you go for 15, nanti you punya intro terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Okay. So sources must include USIM staff, lecturers and students. Sources from outside USIM memang kita tak benarkan. Each source must be clearly identified dengan ada proof of phone number. Jadi at the end of your assignment tu macam assignment individual lah. You have to put the full name of your news sources and then dia punya phone number. Student yang untuk in-depth assignment ni, in-depth reporting ni boleh interview student, tapi mesti isu tu berkait dengan student lah. Ada berkait dengan student. Of course dia akan selalunya bila when you write issues related to university, mesti ada kaitan dengan student lah. Okay, content, topic is free, but the story must be based on events, issues or developments within USIM. Reporting must be in-depth with multiple perspectives. Multiple perspective ni automatic you akan dapat bila you interview 4 orang tu. Of course dia akan ada bawa pemikiran yang beza-beza. So then you will get that multiple perspectives. So itu maksudnya. Okay, so visual masukkan 5 ke 6 gambar. Photos must be related to the event or issue being reported. Okay, dia tulis sini event/issue, tapi I would say for in-depth reporting you go for issue. But event susah you nak tulis in-depth dan nanti akan banyak confusion dekat situ. So you go for issue. Nanti lepas ni saya akan tunjuk contoh yang mana you can follow that contoh exactly macam mana nak tulis in-depth reporting untuk keperluan khusus ni. And then photos of the news sources interviewed pun kena. Foto tentang isu yang kita report tu kena ada, let's say 3. And then 4 adalah gambar-gambar news sources. Contohlah, so lebih kurang 5, 6, 7 images macam tu. So all images must be placed below the written text in the Word document with proper caption. Kena ada caption sikit, how to write a caption. Boleh tengok kita punya slides minggu yang ke-5. Photo and photojournalism. Di situ ada contoh. You just follow that example. Boleh dah tulis caption yang
proper, ya. Okey, submit dalam Word, ya, dalam Word. Jangan submit dalam PDF, submit dalam Word, and then you don't have to design layout ataupun design layout macam newspaper tu. You don't have to do that, ya. Okey, so submission kita adalah week 14 Friday 11:59. Okey, yang ini you refer to goals, tengok ada exact date. Saya dah tulis tarikh dalam goals. Okey, mark distribution ni, yang ini you all boleh tengok, ya. 20, ya, 20 not 30, and then uh, tulis mengikut news writing style, provide proof of phone number of your news sources, ya, dan pastikan juga each group work collaboratively, bekerjasama, ya, setiap orang contribute lah, ya, kepada penulisan ini, ya, projek ini, ya. This is a project lah. Okay, so itu kita punya uh, apa tu, skema, ya. And then ini sangat penting lah, ya, story must be based on USIM, must at least four USIM based sources, and the proof of numbers must include 5, 6, ya, the pictures or photos, ya, and late submission will result to mark deduction lah, ya. Okay, dokumen ni ada dalam goals, ya, you can refer to this document, ya. Saya just ulang saja, just make sure everybody is clear, ya, before you start with your assignment, ya. Kena jelaslah dia punya technically, ya, what is it, kan. Okay, um, okay, next one kita pergi kepada group assignment guideline. Okay, yang ini saya akan upload, ya. Saya upload lepas record ni, ya. I will upload all this, ya, dekat goals, so you can refer as well, ya, to goals. Okay, kita tengok dulu dia punya guideline. Okay, this is important, supaya you all tak you know how to go about. Okay, so slide yang saya kata panjang tentang in-depth reporting tu, itu you all baca-baca untuk faham generally what is in-depth reporting. Yang ini adalah khusus kalau kita nak buat assignment, ya. Ini adalah we can call it a comprehensive guideline supaya you boleh score untuk assignment. Okay, okay, the first thing is sebelum tu, ya, um, adalah what is in-depth reporting. Okay, in-depth reporting, ya, ini kalau you baca slides nanti, you akan dapatlah slides yang panjang tu. Dia ada lengkap apa semua, all the characteristics and everything, ya, dan juga how to write, ya, semua ada situlah. Cuma yang ini sebab in-depth reporting, it can be a complex version, dia boleh pergi yang advanced punya, dia boleh pergi sampai investigative reporting. Tapi we don't go up to that. Ya, kita pergi in-depth reporting sahaja, maknanya tidaklah sampai peringkat investigatif. So kita ada teranglah semua dalam slide yang panjang tu, ya, untuk you all dapat gambaran apakah in-depth reporting, ya. But for this one, ini memang specifically develop yang ini, slide sini dan penerangan sini untuk you all punya group assignment, ya. Itu maksudnya. Okay, tadi kita dah tengok what the requirement of the assignment itself. Yang ini saya akan tunjukkan guideline dia macam mana nak tulis, ya, dan lepas ni saya tunjukkan satu penulisan lengkap macam mana assignment nak. Okay, so that it will be clear, ya, to you. Okay, some of my slides here will be in Malay, ya, sebab ada penerangan yang kalau it will be maybe a bit of it can create a bit of confusion, ya, kalau I explain in English, ya, but I will explain in both languages also lah. But some of my slides here, a lot here will be in Malay, sikit saja yang dalam English kat sini, ya. Okay, so why I started with this, ya, kedudukan in-depth, ya, the status of in-depth reporting in the journalism journal. Okay, if you see the example after this, you akan nampak taklah macam inverted pyramid sangat yang kita buat assignment individual tu, ya, penulisan in-depth reporting ni, ya. Tapi macam rencana pun dia juga, ya. Okay, so kedudukan in-depth reporting ni dia di antara news reporting dengan penulisan rencana.
Antara. Ya, rencana ni maksudnya macam esei yang kita tulis biasalah. Ya, yang karangan biasa tulis tu, itu is generally what rencana is. Tapi news yang you all tulis sebelum ni kan lain. Dia kena follow inverted pyramid. Yang penting duduk atas sekali, ya. Dan tak perlu menghurai banyak, ya. Apa yang news source cakap, itulah yang kita tuliskan. So itu adalah straight news, ya, ataupun sport news, ataupun hard news, ya. Itu kita panggil untuk you all punya assignment yang individual, ya, basically, ya, macam tu. Tapi kalau feature ya, dia lebih ada analisis sikit, dia ada penerangan, dia ada pandangan, dia ada contoh-contoh yang lebih banyak contohnya, ya. Jadi di mana kedudukan industry reporting, dia duduk di antara, dia macam di tengah-tengah, ya, news reporting dengan rencana, ya. Tetapi dia bukanlah rencana sastra dan juga bukanlah uh, maksudnya news yang macam accident tu, tidak, ya. Jadi in journalism, in depth reporting ni kita panggil extended news report, ya. Extended news report di mana maknanya cara penulisannya tu secara umumnya dia ada dia um, dia ada dia kaedah interview semua tu dipakai, ya. Tapi dia ada intro dia, beberapa perenggan yang awal, yang mana dia macam rencana. Saya akan tunjukkan lepas ni so that you know how to do it, ya, for your assignment. Dan juga you will feel, sebab you all dah tulis yang minggu 9, 10, 11 kan punya assignment, you will feel this one is uh, easier, ya. You akan rasa ini lebih mudah ditulis. Cuma you all akan tetap menggunakan, perlu, ya, menerapkan kemahiran untuk interview tu. Interview memang kena ada lah, ya, dalam in-depth reporting, ya, yang 4 news source tadi tu kan. Okay, struktur lazim. Okay, struktur lazim is basically the structure lah, how you want to write. Okay, so mesti ada intro. Intro ni lead lah. Ya, lead, ya. So in American book, dia eja LEDE. Dalam British book, ya, UK punya buku, dia akan eja lead LEAD. So kita di Malaysia selalunya guna LEAD. Tapi saya bawakan sini LEDE so that you know this is not a mistake lah. Ya, so bila orang sebut lead tu, ejaan boleh jadi LEAD, ejaan boleh jadi LED, ya, dua-dua betul lah, ya. Okey, so mesti mula dengan intro lah, ya, mukadimah, iaitu lead, ya, dalam bahasa journalismnya, ya. Tetapi lead kita ni kalau dalam in-depth reporting, sorry, kalau dalam news biasa, ya, yang di submit minggu 9, 10, 11 tu, selalunya lead adalah benda yang perkara paling penting sekali lah, ya, yang ada angle kan. Tetapi dalam kita, ya, dalam in-depth reporting ni, leadnya adalah untuk memperkenalkan isu. Dia bukan sekadar peristiwa, not event. Ya, that's why tadi saya kata it's much safer kalau you all buat isu for in-depth reporting. Ya, jangan buat event macam week 9, 10, 11 yang lepas lah. Ya. Kemudian, ya, ada dipanggil sebagai satu, ini term dalam journalism, iaitu nut graph. Ya, nut graph ni selalunya duduk di perenggan kedua atau perenggan ketiga, ya, dalam in-depth reporting, dan dia menjelaskan kenapa isu ini penting untuk kita report. Okay, you have to imagine, ya, yang you tulis ni konon-konon akan publish dalam surat khabar. Ya, jadi maksudnya, ataupun portal berita. Ya, jadi maksudnya pembaca kena nampak lah apa keperluan, apa masalahnya, kenapa isu ini penting. Ya, jadi ini perlu kita tulis dalam satu perenggan, ya, yang mana kita panggil perenggan ini dalam bahasa journalismnya adalah nut graph. Tujuannya adalah untuk memberi orientasi berita, ya, kepada pembaca. Okey. So, nanti kita tengok lagi contoh. Ya, ini saya nak tunjuk struktur dulu, ya, secara umum. Apa lagi? Apa lagi kita perlu masukkan? Dah ada lead, dah ada nut graph, ya, iaitu kenapa isu tu penting, nut graph tadi. Kemudian kita jangan lupa kita perlu membangunkan isu yang kita bawa dalam in-depth reporting ini secara tematik, secara tim. Ada tema-tema tertentu. Ya, so ada latar belakang, kita kena cerita punca, ya, kenapa contoh parking tak selesai-selesai, contoh, ya. Kemudian ada juga kita bawakan dimensi sosial, ekonomi, politik dan juga budaya. Dan kemudian, ya, ini sangat penting, ya, bukti dan verifikasi. Perlu ada data sikit, ya, mana nak dapat data, kita boleh tanya dekat staff yang kita interview ke, contohnya. Kalau ada dokumen yang kita dapat, ya, pun membantu, ya, kita boleh masukkanlah statistik tertentu, ya, sebagai bukti dan verifikasi.
Okey, kemudian kita masukkan implikasi dan kesan. Siapa yang terjejas ya dan apa maknanya ya kepada masyarakat. Masyarakat ni kita merujuk kepada uh, kita di USIM ya, warga USIM ya, bukannya masyarakat di luar USIM ya. Tapi saya gunakan perkataan masyarakat dekat sini sebab in general in-depth reporting ni kita akan cover isu-isu yang di luar di dalam universiti dan di luar universiti lah. Kita tengoklah surat khabar kita di peringkat mana. Ya, kalau akhbar kita tu di peringkat nasional maka mungkin isu-isunya isu-isu rasuah yang lebih besar contohnya dan mencapai tahap investigative reporting bukan sekadar in-depth reporting saja ya macam itulah. Tapi untuk kita ya assignment ini apa maknanya kepada masyarakat adalah apa maknanya isu ini ya kepada warga USIM ya pada warga USIM. Okey, kemudian penutup berorientasikan ke depan, ya, closing of the in-depth assignment, in-depth reporting, ya, iaitu isu belum selesai ke, ya, persoalan masih terbuka ke, lepas tu kita masukkan respons kepada pihak berkuasa atau masyarakat ke. Ini maksudnya, kalau pihak berkuasa maksudnya berkait dengan isu kita, apa dalaman, ya, pihak berkuasa ni maknanya kalau isu keselamatan maknanya perlulah ada staf keselamatan yang kita interview, macam tu maksud dia, ya. Dan struktur ini, ya, penulisan ini jelas adalah penulisan yang berbentuk penjelasan lah, ya, rencana, ya, tetapi fungsinya itu kekal fungsi berita. Sebab itu kita panggil dia in-depth news reporting. Okey. Kerangka standard ya untuk in-depth reporting untuk akhbar kampus. Okey, kenapa saya nak you all bayangkan bahawa you all konon-konon ya menulis in-depth reporting ni untuk akhbar kampus ya sebab ingat kita punya penulisan memang untuk isu-isu dalam musim saja. So kalau katakan kita nak publish lah penulisan kita ni, dia takkan boleh publish ke akhbar berita harian ke apa sebab itu akhbar nasional. Ya peringkat Malaysia dia akan publish dalam surat khabar dalam USIM sahajalah ya macam paling tinggi mungkin kita ada di FKP kita ada student newspaper kan maksudnya itu boleh mungkin terbit situ contohlah dan boleh terbit dengan Stratcom ya, iaitu website Stratcom yang menerbitkan isu-isu berkait dengan apa tu USIM lah ya. Okey. Jadi kena bayangkan yang you all menulis ni adalah assignment ni konon-konon adalah untuk terbit untuk penerbitan dalam USIM. Ya bukan berita harian, bukan sinar harian, bukan apa nama utusan ya. Sebab itu adalah akhbar nasional. Okey. Tengok tajuk first bersifat isu dan bukan peristiwa tunggal. Ini itu tadi saya kata dia sangat penting ya dia mesti isu base ya dan bukan event bukan event ya. So contoh adalah tekanan akademik pasca pandemik pengalaman pelajar USIM dalam menyesuaikan pembelajaran hybrid contoh. So nampak um, selepas pandemik macam mana pelajar USIM menyesuaikan dirilah dengan pembelajaran berbentuk yang lebih hybrid lah bukan semuanya apa fizikal sahaja. Ya, ini contoh. Okey, kemudian dengan tajuk itu mesti ada lead. Lead ni selalunya kita tidaklah menggunakan 5W1H menjawab soalan-soalan asas secara terus ya. So kalau untuk in-depth reporting dia akan lebih kepada lead dia sesuai lebih kepada memperkenalkan situasi atau dilema isu ini ya. Boleh mula dengan pengalaman data ke ataupun gambaran suasana ke ya. Jadi tidak menggunakan kaedah lead yang ada yang sama macam you buat assignment individual dulu bukan. Ya, ini lebih open lah maknanya, lebih open. You don't have to follow inverted pyramid. Ya, gitu. Okey, kemudian ayat perenggan kedua atau ketiga ya ada nut graph, iaitu perenggan orientasi berita. Ya, yang tadi saya sebutkan apa yang kita maksudkan dengan nut graph ni. Nut graph ni adalah perenggan yang menerangkan isu sebenar dan kenapa isu ini penting untuk kita nak bawa sehingga kita nak tulis tentang isu ini. Ya, siapa terlibat atau terkesan pun boleh kita masukkan. Jadi nut graph inilah perkara yang sangat penting yang perlu ada dalam mana-mana in-depth reporting sebab kalau tidak ada nut graph ni maksudnya penulisan kita bukan in-depth reporting. Itu antara cara penilaian lah kalau dalam journalism nak membezakan in-depth reporting dengan yang bukan in-depth reporting. Ya. Okey.
Perenggan kedua, ketiga, ya, kemungkinan boleh jadi nut graph lah, ya, kedudukan nut graph ni di mana, ya, dua atau tiga macam tu. Uh, ni tadi yang saya explain ya, apakah nut graph? Dia adalah, it explains what the issue is, why it is important, and who is affected, ya. Okey, kemudian latar belakang isu kena ada sejarah ringkas sikit dan juga polisi universiti berkenaan isu yang kita sedang tulis dan juga perubahan sebelum dan selepas. Okey, kemudian multiple voices atau pelbagai sumber. Untuk assignment kita tadi saya mention, so kurang-kurangnya 4 sumber kena ada lah. So 4 sumber ni dia boleh duduk dalam mana-mana 4 pula kategori sumber. Ya, 4 sumber ni adalah jenis, ya. Kategori ni maknanya uh, kategori lebih luas lah, ya. Contoh, pelajar terlibat mungkin seorang, so 1 sumber. Pihak pentadbiran atau fakulti mungkin 2 orang sumber kat situ. Ini adalah kategori lah. So dah 3 orang. Yang mungkin pakar dalaman, kaunselor atau pensyarah, tengoklah tajuk kita tentang apa, mungkin seorang. So daripada 4 kategori sumber, you all boleh dapat mungkin 1 atau 2 atau 3, janganlah 1 kategori sumber, janganlah semua interview pelajar je, tak, dia tak boleh situ. Dia sebaik-baiknya lebih banyak kategori sumber yang terlibat, uh, dan menjadi sumber kita tu lebih bagus lah. Ya, untuk jumlah sumber ni sekurang-kurangnya 4. You can go for 4, you can go for 5, tapi jangan banyak sangat sebab kita hanya maksimum 20 sentences saja atau parah, ya, bukannya in-depth yang betul-betul banyak tu, ya, banyak perenggan tu. Kita limit kat situ, ya. Okey, kemudian analisis dan implikasi, apakah kesan, ya, kita kena kaji juga apakah kesan kepada, kalau tajuk tadi, ya, yang pasca pandemik tadi, apakah kesan kepada akademik, kesejahteraan pelajar dan reputasi institusi. Dan cuba hubung kaitkan antara polisi dan juga realiti lapangan, ya, pada yang sebenar lah. Okey, penutup boleh buat jenis yang forward looking, ending, iaitu membawa harapan lah, ya. Satu, kita mungkin isu ni masih berlaku, masih berjalan, ya, tak selesai lagi. Kemudian boleh bagi cadangan atau respons. Kemudian boleh juga membuka persoalan, ya, secara terbuka kepada pihak berkepentingan. So ini mana-manalah cara kita nak pilih, ya, sebagai penutup. Tapi penutup mesti kuat lah, ya, supaya yang baca ada rasa impact dia, ya, dan rasa um, berguna lah, ya, dia membaca tentang in-depth reporting, ya. Sebab in-depth reporting kan panjang, ya. Kalau ending teruk, tapi penulisan yang lain tu cantik, pun tidak memberi kepuasan juga, ya, kepada pembaca. Okey, kita tengok kepada contoh penulisan ringkas. Okey, ini saya bagi dulu lead dia, nak graf dia, contoh daripada tadi tu, daripada tajuk tadi, realiti pembelajaran hybrid tu, ya. Kemudian ada dia punya clean version yang 20 perenggan tu, so that you can see exactly, oh, macam ni rupanya, ya. So your assignment must look like that. Okey. So untuk tajuk ini, ya, ini adalah contoh lah yang mana you all boleh buat something like this untuk tajuk yang untuk assignment, group assignment ini. Ya, contoh yang ini saya bagi tajuknya antara fleksibiliti dan beban realiti pembelajaran hybrid dalam kalangan pelajar USIM. Okay, so lead adalah introduction, ya. Jadi lead dia 1 ayat, 2 ayat macam tu. Okey, so contoh yang kat sini adalah bagi sebahagian pelajar USIM, ya, sistem pembelajaran hybrid bukan sekadar gabungan kelas fizikal dan dalam talian. Macam mana you all nak tulis ni, ya, itu mungkin pemikiran you sendiri ataupun mungkin dah interview semua, barulah kita dapat idea bahawa, oh, okey, sistem pembelajaran hybrid ni bukan sekadar kelas fizikal dan talian, ni ia membawa perubahan besar terhadap cara student mengurus masa, tekanan akademik dan keseimbangan emosi. Baru you all dapat buat rumusan selepas sudah interview semua. Yang baru boleh tulis lead. Yang jangan tulis dulu lepas tu buat interview. Tak jadi. Interview tu kita gunakan sebagai bahan untuk kita faham isu dan bahan untuk kita nak menulis lah. Ya, sebab ada soalan pelik-pelik kadang-kadang. Dia tu boleh tak saya tulis dulu, madam. Lepas tu, ya, bila saya dah dapat interview, baru saya akan masukkan interview tu, findings interview tu dalam bahagian mungkin tengah-tengah ke, kan, macam tu, kan. Saya kata tak boleh lah, sebab you have to understand the whole issue dulu dalam konteks USIM tu, barulah kita, kalau tak nak tulis intro ni macam mana,
Kan, you have to get that from your whole understanding about that issue daripada interview yang kita buat. Barulah kita boleh tulis. Ya, okey. Tulis ya. Okey, nut graph dalam contoh ini adalah ya pelaksanaan pembelajaran hybrid yang diperluas sejak pasca pandemik telah mengubah landscape akademik di USIM. Walaupun sistem ini menawarkan fleksibiliti, terdapat kebimbangan bahawa beban tugasan, keperluan kendiri yang tinggi serta kekurangan sokongan struktur telah memberi kesan langsung kepada kesejahteraan pelajar, khususnya mereka daripada latar sosioekonomi sederhana. Okey, kalau you tengok nut graph ni, dia ada lebih daripada satu perenggan. Ya, okey. Untuk penulisan in-depth reporting, kita tidak begitu strict macam maknanya satu perenggan satu ayat sebagaimana dalam apa tu news news yang you all dah submit tu. Itu memang strict satu perenggan satu ayat. Ya, tapi untuk yang in-depth reporting ya, dia lebih fleksibel. So maknanya kalau nak graph you dua ayat ya, so tu dikira satu perenggan. Tapi total perenggan tu mestilah tidak juga lebih 20 perenggan. Ya, tidak lebih 20 perenggan. So maksimum satu perenggan ya, kalau ada keperluan ialah 3 ayat. 3 ayat ya, satu perenggan. So katalah you punya lead dua ayat. Okeylah, kira itu satu perenggan. Yang nak graph kira 2 atau 3 ayat. Okey, dia kira satu perenggan. Tapi maksimum 15 ke 20 perenggan tadi. Ya. Okey, kemudian ada latar belakang. USIM mula memperluas penggunaan pendekatan hybrid sebagai sebahagian daripada strategi pemodenan pengajaran dan pembelajaran. Ini 2 ayat kan, nampak kat sini. Polisi ini sejajar dengan keperluan digitalisasi pendidikan tinggi, namun pelaksanaannya memperlihatkan cabaran yang berbeza antara fakulti dan kursus. Macam mana kita nak tulis ni kalau kita tak interview dulu orang-orang dia? Kan, sumber-sumber kita tadi. Itu maksud saya lah. Okey, kemudian ada sebab isu ni memang direct isu pelajar kan, jadi perlulah interview kan pelajar kan. Jadi takkan tak interview pelajar. Jadi ada, jangan lupa bila interview kena masukkan direct quotation mereka, the exact voice of the students ke ataupun siapa-siapa yang kita interview tu, direct quotation mesti ada. Ya, so direct quotation kat sini contoh, kami seolah-olah sentiasa online walaupun selepas waktu kelas katanya. Okey, jadi ayat dia contohnya kat sini adalah seorang pelajar tahun ketiga Fakulti Kepimpinan Pengurusan berkata, dia cakaplah apa walaupun rakaman kuliah bla bla bla, um, itu ayat lah ya, ayat daripada satu daripada 4 atau 5 news source yang kita interview. Okey, contoh kat sini kalau you nampak tidak ada nama kan. So adakah diterima untuk sos yang tidak ada nama? Okey, sos yang tidak ada nama ni kita benarkan, kita ni maksud saya bidang journalism ya, bukan saya. Bidang journalism benarkan apabila kalaulah apa yang dia statement yang dia cakap tu mungkin boleh memberi kesan sikit kepada dia, impact kepada dia ya. Contoh, dia ni student, contoh yang saya bagi ni, dia ni student konon-konon kan, dia adalah student FKP, tapi dia cakap ya, dia cakap perkara yang mungkin kalau tahu siapa dia mungkin FKP tak apa suka lah, itu maksud dia ya. Walaupun rakaman kuliah memudahkan ulang kaji, jadual tugasan yang bertindih antara kelas fizikal dan dalam talian sering menimbulkan tekanan berpanjangan. Itu dia punya view. Sebab tu kes-kes macam ni kita dibenarkan ya, wartawan sebenar dibenarkan untuk tidak menulis nama. Kita panggil dalam English, kita panggil konsep ini adalah anonymous news source. Okay. Anonymous news source yang tidak bernama. Tapi hakikatnya wartawan tu tahu siapa dia. Okey, jadi kalau you all ada yang statement-statement macam ni, you all boleh gunakan anonymous news source, tetapi anonymousnya tidak ada namanya itu dalam teks in-depth reporting itu saja, dalam teks tu. Tetapi kan you all kena tuliskan nama penuh news source dan juga nombor telefon dalam selepas habis assignment ya. So yang itu you have to write the real name. Itu untuk saya tahulah, oh dia ni. Itu maksudnya untuk saya dalam kes kalau dalam newsroom saya ni macam editor lah. So I need to know betul ke wujud orang ni. Macam tu maksud dia. So saya kena tahulah, tapi with no prejudice lah ya. Maksudnya saya dah tahu, oh betul lah wujud. So kita tak nak maksudnya news source yang di konon-konon ditulis sebagai anonymous tu tak wujud. Itu dari segi isu etika pula itu maksud dia. Okay, so bila tulis kalau ada you have to do something like this in the future, buatlah. Tak apa. Tapi saya kena tahu siapa sebenarnya orangnya itu dalam senarai news source dekat bawah
Okey, kemudian dari perspektif akademik pula, kenalah interview pensyarah pula. Kemudian pensyarah ni, contoh ni pun anonymous source kan. Menurut seorang pensyarah kanan dan bidang pendidikan, pembelajaran hybrid memerlukan reka bentuk kurikulum yang lebih sensitif terhadap beban kognitif pelajar. Tanpa penjelasan yang jelas, flexibility boleh berubah menjadi beban tersembunyi. So mungkin statement tu dia rasa, I don't want people to know who am I, kan dia kata macam tu. Jadi kita boleh menggunakan anonymous source, ya. Okey, kemudian implikasi, ya, pakar kaunseling universiti menyatakan peningkatan kes keletihan mental dalam kalangan pelajar sejak 2 tahun kebelakang ini selari dengan perubahan mood pembelajaran. Pembelajarannya, isu ini jika tidak ditangani secara sistematik berpotensi menjejaskan pencapaian akademik dan pengalaman pembelajaran secara keseluruhan. So kalau dia okey dengan statement ni, datang dengan nama dia, so you all attribute je macam biasa, ya, doktor atau profesor bla 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 dari program kaunseling yang juga merupakan seorang kaunselor yang menyatakan bahawa peningkatan kes keletihan mental dalam kalangan pelajar bla 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 bla. Jadi isu ini jika tidak ditangani bla 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 pembelajaran secara keseluruhan. So dia maksudnya jelaslah statement tu daripada sumber yang berkenaan, ya, dan tulis juga dia punya nama penuh lagi sekali dan nombor telefon dekat bawah lah, ya, dalam senarai sources kita. Okey, penutup. Ini ayat penutup. Ya, walaupun pembelajaran hybrid dilihat sebagai masa depan pendidikan tinggi, persoalan utama yang masih belum terjawab ialah sejauh mana sistem ini benar-benar berpaksikan kesejahteraan pelajar. Jawapan kepada persoalan ini memerlukan dialog berterusan antara pelajar, fakulti dan juga pihak pengurusan universiti. Ini ayat penutup, mungkin 2 ayat lah selalunya. Tak perlu panjang-panjang penutup, tapi berkesan, penulisan dia. Okey. So let's see the real example daripada apa yang kita tengok tadi, ya, apa yang saya explain. Saya stop kejap, ya. Muka saya dah jadi ni dah, purple dah. Dah tukar warna dah. Okay, so I will show you, dan ini pun kita upload juga dekat Ghost supaya you all boleh tengok exactly macam mana rupa, ya, penulisan yang kita expect, ya, for your assignment. Okay, kita tengok contoh penulisan. Okay, ya, saya share screen dah ni. Okay, so this is an example which is in line, ya, with the needs and also requirement of your assignment lah for group assignment. Okay, so kita tengok kat sini. Antara fleksibiliti dan beban, realiti pembelajaran tu tajuk kita tadi kan, hybrid dalam kalangan pelajar USIM. Okey, kemudian perenggan satu kita panggil lead, ya, ataupun contextual lead, ya, kita panggil lead je pun okey, ya. Maksudnya lead ni dia mestilah membuatkan bila orang baca, orang boleh expect what they will understand, what they will get from the whole story. Ya, itu tujuan mukadimah, tujuan introduction. Okey. Um, Tadi kita dah tengok, kita baca sikit, ya. Bagi sebahagian pelajar USIM, ingat tulis nama penuh dulu, ya. USIM, USIM Sains Islam Malaysia dalam kurungan USID. Ya, pembelajaran hybrid bukan sekadar gabungan kelas fizikal dalam talian, ia turut membentuk semula rutin akademik, cara mengurus masa serta tahap ketahanan mental pelajar dalam menghadapi tuntutan pembelajaran yang semakin kompleks. 2 ayat, ya, selesai dia punya lead. Okey, kemudian perenggan kedua. Okey, contoh kat sini kalau you boleh tengok, ya, perenggan nut graph dia duduk dekat perenggan 3. Dia boleh je nut graph duduk dekat 2 atau duduk dekat perenggan ketiga. Ya, you can adjust lah mengikut keperluan penulisan kita. Ya, okey, dekat sini perenggan kedua dipanggil situational expansion, iaitu dia menjelaskan lebih lagi, ya, tentang lead. Ya, mungkin 1-2 ayat menerangkan lead tadi. Okay, so tengok ayat dia. Walaupun pendekatan ini sering dikaitkan dengan fleksibiliti dan akses yang lebih luas, pengalaman sebenar pelajar menunjukkan bahawa peralihan tersebut turut membawa cabaran tersendiri, khususnya apabila sempadan antara masa akademik dan masa peribadi semakin kabur. Ni bila kita bercakap pasal hybrid learning tadi. Ya, so maknanya perenggan 2 menjelaskan lebih lagi dan memberi keyakinan kepada pembaca bahawa okey, macam ni rupanya, ya, ingatkan hybrid ni macam bagus je, rupanya ada gak problem. Macam itulah. So kita nak bila pembaca baca, dia bila ngikut kita, dia nak baca lagi, dia nak baca lagi. Itu maksudnya. Okey, so bila dah masuk nut graph, perenggan kedua boleh atau ketiga, dan contoh ni 3, ya, kita nak terangkanlah
kenapa isu ni penting, ya. Dibawakan kenapa isu ini penting perlu ditulis, ya. Okey, so perenggan ketiga, pelaksanaan pembelajaran hybrid secara meluas di USIM sejak pasca pandemik telah mengubah landskep pengajaran dan pembelajaran universiti. Isu yang kini timbul bukan lagi soal keberkesanan teknologi semata-mata, tetapi bagaimana sistem ini memberi kesan langsung kepada kesejahteraan pelajar, beban akademik dan keadilan pelaksanaan antara fakulti. So itu benda yang paling penting sekali kita nak cakap. Ada isu sebenarnya. Ya, bukannya hybrid ni bagus saja semata. Macam itulah, ya. Ini contohlah, ya. So you can, if you want to write something like this about hybrid pembelajaran, hybrid online apa semua ni boleh. Tapi you can have your own idea lah pula, ya, macam mana, ya. Okey, perenggan keempat kat sini adalah background. Iaitu latar belakang lah tentang isu pembelajaran hybrid ini. Ya, jadi pendekatan hybrid ayatnya mula diperluaskan sebagai sebahagian daripada strategi pemodenan pendidikan tinggi sejajar dengan keperluan digitalisasi dan kebolehcapaian pembelajaran. Dua ayat kat sini. Di USIM pelaksanaannya merangkumi kuliah rakaman, sesi dalam talian serta kehadiran fizikal terpilih. Okey, kemudian perenggan lima adalah konteks satu polisi iaitu USIM sebenarnya macam mana, ya, berkait dengan pembelajaran hybrid, ya. Okey. Namun ya, tahap kesediaan pelajar dan pensyarah berbeza mengikut kursus dan fakulti. Ada kursus yang berjaya menyesuaikan diri manakala ada yang masih bergelut dengan isu penyelesaian jadual dan beban tugasan. Okey, kemudian barulah interview news source dimasukkan, ya. So kat sini seorang pelajar tahun 3 of FKP. Sekejap, minum dulu, ya. Jangan buka suara. Okey, siapa? Nur Aisyah nama dia. Nama kena penuh, ya. Ada yang tulis lagi news source Nur Aisyah je atau Aisyah je, tak boleh. Nama news source kena penuh, ya. Nur Aisyah Rahman berkata fleksibiliti pembelajaran hybrid sering disertai tekanan tersembunyi. So kena ada direct quotation. Ini pun ramai, ya, dah interview cantik dah. Tapi tak letak pula direct quotation. Ya Allah, kan rugilah. Kita nak tunjukkan bukti. Kenapa kita interview? Kita nak tunjukkan bukti. Memang betul student rasa macam tu. So daripada direct quotation tu yang kita bagi pembuktian tu. Tapi student kita ada juga, yang seniors dulu, yang interview tapi direct quotation tak tulis. So ini direct quotation ni wajib berguna ni. You all kena masukkan, ya. Okey, rakaman Aisyah kata apa? Rakaman kuliah memang bantu tapi tugasan dari segi dalam kelas, dari kelas dalam talian dan kelas fizikal sering bertindih. Jadi kami rasa seolah-olah perlu sentiasa online all the time. Itu apa yang Aisyah ni rasalah macam tu. So dekat contoh ni kita ada satu Aisyah punya voice, student, ya. Kemudian kedua Hakim. Ni contohlah, ni pelajar. Kalau you want interview pelajar, jangan semua FKP saja atau semua FEBU je, ya. Kena interview daripada fakulti-fakulti lain, ya. So contoh tadi ada FKP, contoh yang dalam perenggan 7 ni adalah Quran Sunnah. So mesti menunjukkan ada multiple voices lah, ya. Okey, kemudian perenggan 8 ni, ini kita ada transition. Tadi pelajar punya view. Sekarang kita nak bawa kepada pandangan pensyarah pula. Ya, so ayat dia, isu ini turut menarik perhatian dalam kalangan pensyarah yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pengajaran hybrid universiti. Okay, perenggan 9 masuklah, ya, nama penuh pensyarah dalam bidang apa atau fakulti apa, ya. Pembelajar hybrid apa dicakap, ya, memerlukan reka bentuk kurikulum teliti dan empati terhadap realiti pelajar. Kemudian direct quotation, jika tidak diselaraskan dengan baik, fleksibiliti boleh berubah menjadi beban kognitif. Pensyarah perlu sedar bahawa masa dalam talian juga adalah masa bekerja pelajar. Okey. Kemudian adalah analisis. Kemudian analisis ni adalah view daripada pensyarah tadilah, ya. Beliau menambah bahawa isu sebenar bukan pada mod pembelajaran tetapi pada cara tugasan penilaian dan jangkaan akademik disusun dalam sistem hybrid. Dia kata, okey, itu satu, selesai, ya. Dah dua. Maknanya dua orang sumber tadi student, iaitu dalam kategori sumber student. Kemudian kita dah ada dua lah maknanya. Ya, dalam satu kategori dah ada dua, iaitu student, source, kemudian kita dah ada pensyarah tadi, ya. Dan kemudian next kita pergi kepada staff admin.
Iaitu institutional perspektif, pandangan daripada USIM sendiri. Ya, okey. So kita akan transit ya kepada dari pelajar kepada pensyarah, daripada pensyarah kepada pandangan universiti pula. Ya, okey. Perengan 11. Okey, kita nak transit daripada pensyarah academic view kepada institutional perspektif ya. Pihak pengurusan universiti pula melihat pembelajaran hybrid sebagai satu keperluan strategik yang tidak dapat dielakkan dalam landscape pendidikan tinggi masa kini. So nampaklah yang kemudian ya ayat-ayat selepas ni, cerita selepas ni adalah daripada pandangan staf. Okey, menurut seorang pegawai pentadbiran akademik USIM, ya, pembelajaran hybrid bertujuan meningkatkan akses dan kecekapan. Nama universiti juga sedang menilai maklum balas pelajar secara berperingkat. Kemudian jangan lupa direct quotation. Okey. Kemudian implikasi perenggan ke-13 ya. Kemudian perenggan ke-14 impact on students. Ya, perenggan 15 structural reflection ya, kemudian perenggan 16 balance perspective, perenggan 17 ongoing issue, perenggan 18 forward looking dan nak tutup ni dan habisnya perenggan 19 institutional responsibility, perenggan ke-20 last conclusion. Lepas tu you all masukkan proof of new sources. Okay. Okey, ni contohlah 4 atau 5. Okey. So itu tadi you all punya submission macam ni nanti. Clean version. Ya tak perlu lah you tulis perenggan 1 lead, perenggan 2 nak draft, perenggan 3 nak draft juga kan. Tak, bukan macam tu lah. So your submission will be like this. Dan ya jangan lupa senarai proof of new sources walaupun kita guna anonymous source ya dalam penulisan. Okey. Okay, so submission beginilah maksudnya bentuk ni. So you can refer to this document. Saya upload di Ghost. So saya harap saya stop sharing. Okay, so saya harap penjelasan ni, the guideline is very clear yeah, for you to help you with your in-depth assignment. Yeah, and when you want to do you want to make the appointment yeah, with your new sources, ingat you can still use the letter that I have provided. Sebab yang ini pun you all kena interview pensyarah contohnya, staff tengok isu apa yang you all buat. So itu semua akan memerlukan surat lah. Some of them might really they want to see whether you really do this for your assignment ke ataupun apa kan. So you need that. So print siap-siap juga. So if you have watch this video and see all the documents related to this guideline for your group assignment, you all dah boleh start. You can start already by today, tomorrow ke as fast as you can untuk plan what issue that you want to do. Dah ada issue, you all boleh start buat appointment lah, making appointment with your new sources. So itu dulu penjelasan. So I really hope that it helps you. If you have any question, you can PM me. You can ask also in our group, in our class group. You can get the clarification lah if there's anything that is not clear to you. Okay, itu dulu. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi